Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inda ibasa ti umuna a Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 18. Agyaman kayo iti Diyos, dakas man, wano nasayaat ti kasasaad. Daytoy ti kaya ti Diyos, a panagbiagyo, akas tattao ni Kristo Jesus. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Good morning, Glo. Di ka man umisom-isom si kabakla. Si Kamat. Nakasungsungit ka abigbigat. Kasano, sumragak man nandito at trabaho. Kastoy latan nga inaldaw, makauma. Anya? Ay, unay kan. Abi katawa ka. Marurudak. Kanawan mo ti makakatkatawa ah. Ay na. Naragsakak. Isong agkat katawa ak. Start the day with a smile. Kunada nga rod. Kat apay nga rod nagkatawa ka, no smile laang mati ka sa pulam. Amom, Glo. Uray no sales lady talaeng. Naragsakak. Kanagyaman takit di iti Diyos. Taada trabaho ta. Anya? At least, ada trabaho ta. Ang amdag iti daduma dita, awan trabaho da. Good morning, Glo. Good morning, Rona. Good morning, ma'am. Hello, ma'am. Adawit ko meriendayo. French fries can burger. Oh, wow! Diya favorite ko. Ano, thank you, ma'am. Katinton madamdama. Idagasto ni Seryo di pangal daw yo. Iso asaan kayon to na gumatang paywan? Oh, wow! Bongga! Ay na! Libre man ang ti lunch ta, friend. Nagmayat matan. Oh, anya, ado ka diti customer yo? Kuha, ma'am. Basit ita. Anam, adu idi kalman. Sana bale. Imbagkin ka, ma'am. Tauray no basit ti customer. Agpamerienda kalatta. Ne, apekit din asaan kayo apag meriendaan. Kat agtrab-trabaho kayo. Ngamin, ma'am. Ije naggapwak ang nagtrabahwak. Ay na. Agong ungat jay bus me no awan customer me. Akas lakit din basol me no awan. Ay na. Agmalmalam ang nakamisuot. Angam si ka, ma'am? Bonggang-bongga ka abwas. Sika talaga. Malahag merienda kayon. Tadapay papanan mi ka ni Seryo. Ag-date kayo, manen, ma'am? Wana. Ay na, nag-sweet kayo maten, ma'am. Ne, ay, saan ka man nga agpanimid di taglo? Agmirindakan Amom, talaga akayat kong tag-resign dito eh. Taapay. Kat no nagmayat dito ay. Nasingpat pa'y dagiti bus tayo. Saan ka mauma? Pakaumaak kumangay. Naragsaka kit di at adda trabaho. Nagbasit mo ti sweldo. At least, adda magatang na si Kamat. Nasisingpat dagiti busta. Kanamkit din day ta burger mo. Tanusaan mo akayat? Siya akong timangan. Day, apay narabyan ka? Damagan nyo pa'y lang. Kat kanayo nak mo ta marabrab yan. Apay ayang amin, marabrabyan ka. Adayo nga ro di pagtrab-trabaho wak tatang. 2 rides. Amuyo mo't dayta. Alakit agan anos kalata May mayatan dayta, ngam ti awan. Saan nakakontento? Agyaman ka kini Apo Diyos. Tauray basit laeng ti sweldom. Adalata. Ay, Nagrigatag sa politi panggitan ita anak ko. Iso nga agan anos ka, wen?
Ay na, girl! Kita amday to'y Anya da kita? Inggatangan na ta ni sir, iti dua ati kita. Mapantaag buya iti concert. Ha? Ay, dahito iti kukwam. Francita. Nangina da ito'y Ay love na ta, dagiti busta. Nabayagan at tartari gagayak tagbuya iti concert. Ay na, makabuya akmat laangan. Ay nakita ka matlaangan nga imisem. Ha? Ay kasta kumakanayon Sumardeng ka kumangaminan niyag trabaho. Tanay, bakit kan? Anya nga iti igatang ko iti kanan, may. No saan kami nga agtrabaho nga agasawa. Dagitan yung ay. Idi nakiasawa dahan. Nalipatan da kami anaganak daan ang padakkel kadakwada. Ay, anyamot dagitan. Di da kam tupay mapuruakan iti uray sang kabasitla ang amakan. Kahit anya nga ita. Sa dinaw, di pagtrabahuam. Mapan ko ilablabaan dagiti babak nang ditailay. Uray la masugsugat ti imak. Ha? Anya nga road. Ay, nagkirmet da pay nga agbayad. Pasaray didak pay pakanun. Ay, at dapay laeng sugat day ta imam. Mapan ka manin aglaba. Kasano, saan ama kabilag iti irik nila kay ko. Takastoy mo't amatutudo. Iso akapilitan asya kun ati agtrabaho. Ay, unay matan tirigat yung nagasawa. Imbagkan ka taad na ni Gloria at tumultulong kan ka. Uwan nga raud. Ngam, mauman sa mata ni trabaho na. Taadayo ka na mapambanog nga kumkumyaw. Ibagam nga anusan na. Tanasay saya at entay adda ngamtay awan. Ay nagaduman ti customer ta ita. Ay, wan nga rod, makabannog. Tumanakder tamad. Huh? Ay, Anya? Ay! No awan customer, agriri ka. Ngam no ado, agriri ka lata. Ay saan ka amaawatan? Jakman amo no apay akastuya. Saan aksan anaragsak at talaga dito'y trabaho. Ay, umayak man mo't ang grocery. Ni, auntie, da kayo mat. Nay, Gloria balasang ko. Dito iti pagtrabtrabahwam. Wan auntie. Ay, kastagayam. No amukla ko ma, dito ya kun akanayo na gumatang. Anya ay tigatangan nyo auntie. Sabon man balasang ko. Naibusan nga min di paglablabaak iti sabon. Iso nga imbaon nakagumatang. Sa dino ka diti pakilablabaan nyo. Ijay balay da mayor. Ay nagsungit jay misis ni mayor. Amom balasang ko. Nadala na sa isaya at apakilabaak. Jak kayat timapan ijay. Bayan nyo auntie. Taibirukan kayo iti nasingsingpot apakilabaan nyo. Ay sige man nga rod balasang ko. Ay, antim gayam day jay abakat. Wan, kabsat ni tatang ko. Ay kakaasim at amakilablabada. Amang ano mabalin mo't asikalaang ti ilabaan na. Anya? Apay kumaasyak ngay? Si kamat? Kakaasimot ngamin ni antik. Nakita mo't, adupay laang ti sugat iti ima na. Ay, nakitak nga rod. Isu arumbang kuma asaanan nga aglaba. Tapno agimbag pa'y kuma dagiti sugat na. Saan mat nga rod amabalin? Ay, ada na panunot ko. Oh, anya day ta? Ibagam ken ni ma'am. Taalaan na ni antim para labana. Wan gayam anya. Nasingpot ni ma'am. Makita mo ti ugali na. Saan anaimot iti makan. O sige, ibagak to nga rod, inton umay dito'y ni ma'am. Ay, awanan bakit. Tudo at tudaw.
Jakon makapagtrabaho. Manon nga aldaw akas to'y ti panahon. Ano sa nakpailang apakanan bakit? Anya kalakit din ay. Nagsasao ka, kaslasaan ta nga agasaw. Kaya't kamat atulungan. Ngam kastoy mati panawan. Wan nga rod. Ang sapay ko tamakabiro kak itinasingsingpot apakilabaa. Talaga ajakon kayat ijay ayan ni Mayor. Jak maanusan jay asawa na. Thank you, ma'am. Tanakasweldo kami. Apay nga thank you kayo kat sweldo yu dayta. Rumbang laang nga itad ko. Ma'am, adda ka no ibagakin ka ni Glory. Anya dayta, Glo. Ala, ibagam. Di kan agin babain pay. Mabalin ka di nga alain niyo ni Antik a para labayo, ma'am? Ngamin, ma'am, kaasimat jay antina. Isu nga alaamon. Maasya na kamin kankwana, ma'am. Takumpormi ti papapanan na pakilablabaan. Nasingpet ka, ma'am. Isu nga alaamon. Kinapudno na. Talaga nga agbirbiro kak iti aglaba. Ay, husto nga rod, ma'am. Ni Antik laang ang ti alain niyo. Sige, ibagam nga rod ka ni Antim. Taumay inton Sabado. Oh, makitam, Glo. Kunakon kan kakat. Lakay, magmagna akon amapan agtrabaho. Tanay, awan mo't pagplitik. Tainggatang ko iti agas mo. Ay nabakit. Nagadayo ijay ilay. Anya ngay nga road. Ante! Ne, ni mag-glory dayta. Apay, glory! Imbag ta di kayo pa'y nakapanaw, ante. Aday bagak kada kayo. Anya dayta balasang kaw. Mapan kayo kano iji balay da boss mi inton bigat. Nay, apay ka no balasang kaw. Alaan da kayo kano a para labada, ante. Ha? Ni bus mo? Wan, ante. Nasingpot day jay. Ay na, adan pakilabaan nyo ang nasaysayaan. Ay na, agyaman akin ka balasang kaw. Oh, lakay, nangagmaw. Wan bakit? Ay na, nakabirok kamat laangan itinasaya at atao. Unayan ang nagdakkel da ito'y abalay. At dapay second floor na. Naglawan. Da kayo ka DJ Antiniglo. Awan, ma'am. Siya. Ay, nagsapa kayo ba't nga imay? Ay na, nakababain mo't ano maladawak. Ay, Ala, umay ka nga rod, taagkapita pay. ah, Ala, umay kakit din. Di ka agbabain. ay nalakay. Adot inyawid ko amakmakan. Ay na, nagadumat na nagita bakit. Wen, inted ni madam. Kan uray sika, mabalin kang agtrabaho kadakwada. Anya kumangay ti aramidak ijay. Aglinis ka laeng ija arubayan da. Agmula ka iti sabsabong. Tanaglawa di hardin da. Day talaang? Wen, lakay. Duata nga alaan ng agtrabaho ijay balay da. Ay na, mayat ano kas tabakal. Ay nalakay, maragsak anak. Kaputaad dapay matlagayam dagiti nasaya at tao itapanawan. Nagsakit at talaga dagiti sakak anak katakda. Ay na, nagaduman ti customer. Agsasaruno. Danda ni Jack pa'y makainan na. Ay na, uwan nga rod. Ay, anyat orasan. Alaunan di ta pa'y nangal daw. Ay, isumat lagayam, amarik na akong tibisin ko. Kat manganta pa'y Agsinublat ta. Umunakan, ta sumarunuak. Tani, addaman ng gumatang. Narabian ka manan. Wen nga rod tatang.
Nangan ka ka din. Saan pa'y? Ada ka din naluto ang makan? Ay katanda nagluto dagiti kakabsat mo. Tamo da nga agungit ka manen, no awan pa'y naluto. Kasta nasken nga agluto datap no ada ka ninyo. Bakit? Kumusta nga ijay trabaho? Makabannog nga rod tatang. Nagadung amin ti customer mi. Talaga kasta anak ko, tag-grocery nga rod ti pagtratrabaham. Ada nga rod mga alala kanya kasabali tatang. Kaya't kung saan ti umakar. Ket adalataken ka Kitaag pa'y tatang. Numayat matlaang. No, mayat. O di, umakar ka ni ti pagtrabahuan. Sige tatang. Pagpampanunutak pa'y. Anya jay kunam itay? Umakar kan iti pagtrabahuan? Di mo pa'y laibagbagakan ni ma'am. Talaga akayat ko kumanti umakar. Sa dino? Ijay sentro. Amom ka di jay pwesto asidag iti paradaan ti van? Ijay? Ay na! Naungat tibus ijay. Nangiwat abakat. Ha? Kasta ka di? Ay na, jak ngamin imbagbagakin kakat. Ngamin, napadasak ti nagtrabaho ijay. Makalawas ko laeng. Ay, pimanawag adagusun tanaungat jay bakat. Anya? Ay na, dito'y kan. Anya pa'y laang ti birokam dito'y. Ay na, ma'am. Agyaman unay iti umuna asweldo mi kin nila ka ikaw. Talaga naragsak ka na kaawat iti sweldoyo Ay una, ma'am. Dakkel atulong daytoy kada kami. Nagagat kayo mat ngamin. Awan ti makunak iti trabaho yo. Ay na, agyaman unay no kasta, ma'am. Iso adi kayo agdanag. Tanayunak tumanan ti sweldoyo. Asino jay kinasarita mi jay cellphone mo? Jay pagakara kapag trabahuan tatang. Talaga ka din niyo umakar ka. Wanan tatang. Kahit kaano nga iti planom. Agpakadaakpay ka ni boss ko, tatang. Ingatok ita ti sweldoyo. Iso asayatan yo ti trabaho yo. Ha? Ay nak, thank you, ma'am. Thank you. Oh, Glory, napaulibag ka mat. Ngamin, ma'am. Kaya't nati umakar iti pagtrabahuan. Ay, saan ma'am? Saan nga umakar? Nasaya at no kasta. Sige, rumwarak pa'y, tadapay meeting ko ita. Uwan ma'am. Da kayo titalkak ditoy, iso adi kayag danag, nayunak to ti sweldoyo. Agyaman kami, ma'am. Uwan tatang. Naadal kon, anas kan laang nga agano sak. Saan anasaya at jayawan pa nakakontento. Kanayo na ka may stress idi, gaputa basit ti sweldo. Parikot ko idi ti basit a sweldo. Nang runakat awan mo trabaho dagiti kakabsat ko. Saan gayam ang maiparbang dayjay tatang? No di kat agyaman akpay ket di kani Apo Diyos. Tadaintad na trabaho. Ay katuen anak ko. Imbag tanakaanos ka. Kat apag isumot gayam nga adain Kristi sweldoyo. Uwan nga rod tatang. Kan pinagbalinak pa'y ni Madam atalken na. Iso a doble ti increase ko. Ay nak. O kita man anak ko. Nagsaya at gayam jay amaw. Ita, kontento akon iti trabaho tatang. Iso asay-saya ato kun ti agtrabaho. Iti kasta, maragsakan ti boss mi. Ay katuen anak ko. Nang runaket may saka itan at altalken jay amom. Kat pagyamanak unay dayta iti Dios tatang. Gaputa, di makalan ti sweldo. Iti amin akan ito, nasken nyagyaman tayo kini Apo Diyos, anak ko. Imbes nga agparikot, kasayaatan ako mamang tayo iti Dios. Agyaman ken akid daw tayo iti bendisyon na. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo.
dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.